So uniform civil code aputha penang an arah tu kacini ne aputha. How it came into being Parliament. Laksa putha sirat kan kita kacini itu. Selalu uniform civil code apake India Constitution Article 44 lo sih. Namanya itu India Constitution Purlo Purote Article 44 lo kena cek lo. Lalu na bakso Article 44 lo kita apake there shall be uniform civil code in the country. Lalu na bakso Article 44 ke lagi tumi dile Constitution lo kita kan. Lah bangke arta bangke India Constitution ka decision Constitution ko bantuan ingkan si ka adopt ma halang si adopt lo laban Constitution ko bantu si ka draft ma halang si ka draft lo salang soal lama ba pinang ngamuni na sini le laban political party atun particularly national party atun blame game akan si klem Congress atun pulo lake uniform civil code bangke BJP tu mai agenda. Tapi BJP tu mahangit थे कमात से 1982. लापेर ला यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 का के लाके कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट होती के ड्राफ्ट लो लापेर इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का एडॉप्ट होती लगा एडॉप्ट पुलोते ऑटोमेटिक लो लाबां के BJP तुम आ काम करने लगे. It is or it was the handiwork of the Congress side. Whatever BJP down market, they want to implement this portion of the constitution. Masalah macam. Lasi non Congress side itu mang BJP masih blame ko. BJP itu maybe ba support na ko vote pina ko panggul pala ni kadang jangan. Whatever rat panel itu tanpa ceding itu. Ada Jai kathar jong hele lote jong hele constitution tek pusta he never spoke about UCC tumi dik ACC lapan penana social organization atum nenjelo langsung kya lapka ilong non sporadic somewhere some point nenjelo hai sita he never talk about article 44 why langsung alam nile tu question for him to jai kathar Lasi, nola bangso uniform civil code pen. Abang ke there shall be uniform civil code in the country pulote entire India masih labangso abang ke codify ko. When it is codified, alama problem abang ke pelo. Nonson Karbi la pen di masalah pen kapai north east along small nationalities particularly hill tribals like Karbi and Dimasa, Kukimar, even Mizo Mar. Lain tu macam latum a culture apa tha, latum a juntan jubak apa tha, lapen latum a kena latum arnam tang duga apa tha, kikroy apa tha, bisa apa tha, lapen even land rights, culture juntan jubak apa tha, dan like SAG kali. Latum a land rights apa tha, it will have wide ranging negative ramifications. Ada negative impact ramifications pulo tinggi sebagai langsung bang dupo lasi non la bang so bang ke implement medet nangji mesti kami sih pengen tanya itu chief minister kan pulo kan chief minister aja cak dulu akhirnya nilai itu basis bang ke lanon 6 area particularly di Mahasau and the Karbi Anglong or portion bang ke like it was part and parcel of the excluded and partially excluded areas of 1935. Kata non 6 area ka exclude kela sa basis man. Aka pega basis kali. Just because di Mahasau bata excluded area lo. Lapet Karbi Anglong bata both east and west partially excluded area policy ka should be CAA should be kept outside the purview of ka. Kasan man yalam ba? Lasenero cuma justification bang non na dulu lah hello je uniform civil code abarta 6 area kan bang pardu nanti because
It was part and parcel of the partially excluded area of 1925. Masih Chief Minister ke nak cakap apa? Non appeal bang ke wan belang. Central government atum ke non anta appeal ke wan belang. Setan non BJP a party to make claim about ke state government level se Goa atau Himachal atau Bariban Karnataka state level lo se bill ke wan. Lapennya dak asam lo ka panci tu si media lo ke klan. Alam pana hong ne lasin itu manusia Chief Minister lo si dam si lah selama dia tu tidak lo lah kalau ni nanti cak dulu dia dah kena lepak dulu lelu cok le langsung angkeng ada bangke lasi ni le tinggi pugai kapak dulu le cok cek ni le tinggi pugai bangke Nagaland state lapen Mizoram state aphan le langsung jutaan jubat culture apun tradition apun atau religious belief apun land rights apun arai kacil lo masuk okay Article 371A Nagaland aphan langsung article si protection pilu lapen isi bangke 371G lake Mizo tu culture tradition atau belief lapen atau land rights apun taksi lah okay protection pilu constitutional lapen non itu kari abakta karbian lo aphan talasan thot a constitutional provision na selam pinani pusi neritum already India Home Minister pada clear lo dan asal perang batai neritum Prime Minister pada pilo lapen non help tuliram rohang pakai hai doktor tuliram rohang pada neritum pilo asam Chief Minister pada neritum pilo langsung kapar nule cok je a constitutional provision pan amat sini itu pakai nanti kok Nagaland pen Mizoram apa son pusi lah neritum di mana Lasi ran pan itu nang itu media true dan tempat cinia bangke, labang so uniform civil code bangke, BJP tu lagi van kali, lah kemudian implement ada kata kata lah, setelah kivan pindo bangke kongres, lah so lambang nang itu media pada tempat cinia, lapen ran pada tempat cinia, jadi tu, lapen tuwe tu dapen sosial media long, ketek long, nili hard copy orang long benar, lapen Kajulah kita yang bagi Inggris po kaya itu press conference dua lo pasti punang itu sekecil po selama ke jai kata affidavit non election affidavit alang dia bangke ahya masuk acor pada bangke onjuli peron pi puta tolo sta within bracket onjuli inti kata puta affidavit pitudet pasti neli long kan on the hard copy kelong lalang neli lakuan orang boleh serta if this is true laki cok cedek kardia customary rona tempelan kardia customary law pena bangke laki completely illegal lapen kardia customary law against lo lagi alang lipan vote ipilai ke laki hiluwing alam lo vote ipiangku election torpeangku kado we habe pinpu penceng lo KCS lame itu pasti alang lipan bangke as insai nang lah lah Lapan ke karbiya rona teng kopitong returning officer puji ni actually ke lagai karbiya customary law teng abang ke alam candidature masih rejected ni he is not eligible for contesting election because his affidavit is against karbi customary law karbiya tum ke pinsu akur ke atisu tum ke dundelo ke bati paro tum dun time ne kichi tum dun time ne takar dia tum ke penan do dela piata suarlo tum apena nakor dude laisengo hini ala babang ke alang liki tok ku ingti kathar si tok chok ingti kathar pulote lata kathar pi pulote lata arlo sulo kursenem lo aku kathar pulote lata pinsuhian to so se ka chipangri mepo these are the questions non rak tum me pang sai na he Lasi, PSLC tum best, kebak they should withdraw his candidature or face disgrace. Parti aldo tarana, no ke voters pe tarana ke disgrace face to kebak, disgrace face nang fake parti. Apiso apur ta apena nakor ka isigat pa muli na kanrat tum vote piji pe, people low, pinulo ke. Lasi to save from grace. To save from falling into grace. PSLC itu makin menembak candidature Victoria napo
lapen pinna time belang mati pinna kapre antong pantame ya pantame si sodai pantame please the choro efficiency a leader of a diagoma lason dia customary law ke break to panta candidate pinna koke there are so many leaders in episodes fit to become MP candidate why jai katha nasi efficiency a leader bane liga request tum ke lain botnam nang tum lahai anong lo heno edit skill kala phante candidate kita dah expel dah party peta mere tu malong le SC long le dosa ta de ke expel ko candidate ta withdraw ko monir phante de to ke expel ko na salam ta kan ye bang hari tu berat kami nang tu media tu dah kacung tu by chance nomination le pass that pusta hai rat tu banta chuni ni bang so mani la phante vote pinang ni lason se than ro pai nu IAS officer ka buji the tik ba alam tum tak kulo the pik pusi tu ba la se IAS tak long lo IAS officer bang jong se apisu akurta amitha akur so pas pas tok rom pun te lage aka phia IAS officer na tok lak lo long ye mati kar be tu kan no se kar be ACS officer pere ne do bong lo mati APS officer ta do la tum ta lepisu akur anken ne kur so tok tu langsung dah kayak lagi karbi apa hari an itu mak kos jong hele siksiru ke pantang customer itu pantang tinai hajat kuliah alam leningi start tax se kena minus deh non lah otomatis kan kah hotel lah tu siksiru dengan dorong non kalau son mati nelu tu pulo siksiru kya power awe otomatis kan nahi jaga thar bang pukok lo siksiru abang si otomatis kan power king cuma rab tu tingkong Mane ulta kali pinalam sialang likan niya tu blog tu. Ciglion program dong re-election dupo. Komat educated juto ke kalandu. Tingko non anta atang di jutulota re-election na ke alve. Yo la sona mo ka he. Paro kici amen than lak ko kargia tu ke se contest do puputan. Lata hok tingko aku non bangke ni hema sorak pur bangke teron tipu to lo pia kamati within bracket inti kathar ditok nang la abot nam and edit nangi kulo te bracket penta chipa prede do non da war sai bilang mati last moment ta war sai bilang he can correct himself amisan chipa ke unna hala bang so if video bang atang bilang e pera misi chikare ke don ye kam lo la lana kene manelana kene anong kai no ki engkang tung he langsung alam se mane tu man begitu minpe media tu rak ane hantar cili itu kadang kadang ada